Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe, ngo yaremwe byose, nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Iri jambo ushobora kuba wararyumvise cyangwa wararisomye. Utararyumva cyangwa utararisoma, soma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere, usome guhera ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 3, ucubona ayo majambo mpejeje kuvuga ntangira. Uwo jambo ni Kristo Yesu, umwana w'Imana nzima, umucunguzi w'abari mu isi bose. Ibihe bitarabaho, isi itararemwa, Yesu Kristo yariho. Igihe kirashika afata ingingo ikomeye, ingingo iturutse mu bumana, ubumana bugizwe n'urukundo, kuza kumara mu isi imyaka isaga 33. Imana ihabwa icubahiro. Ni mu kiganiro Saveur Divine, ndabahaye ikaze. Ni mwene So Kwizera Fabien, dusangire ijambo ry'Imana. Iki cyumweru tumaze iminsi turiko turaganira ku ijambo n'ubundi dusanga muri buno butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Imana ishimwe cyane. Mutwe w'amajambo turiko turavuga ngo kuba abakunzi ba Yesu Kristo, kuba abakunzi b'uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo ari Imana. Imana ihabwa icubahiro. Twihuse reka turabire hamwe iri jambo turusanga mu butumwa bwiza bwanditswe n'uyu Yohana nyene, ni igice cya 13. Turasoma duhere ku murongo wa 33 tugeze ku murongo wa 35. Umutwe w'amajambo haravuga ngo icyagezwe gisha. Bana bato, ndacari kumwe namwe akanya gato, muzondondera, ariko nk'uko nabwiye Abayuda, ntahonja ntimushobora gushikayo, niko none ndababwira namwe. 34 ariho duhagarara cyane. Ndabaha icyagezwe gisha, nimukundane nk'uko nabakunze, abariko namwe mukundana. Nimwagiranira urukundo, niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje Yesu ahimbazwe. Jambo turiko turaganira ko rivuga ngo kuba abakunzi ba Yesu Kristo. Imana ishimwe. Aya majambo tumaze gusoma ubwa kabiri, cyagezwe gishasha Kristo yahaye abigishwa ari kumwe nabo, yareka arabateguza iby'inzira y'umusaraba yitegura gucamwo. Yigeze kubwira Abayuda, arababwira ati iyonja mwebwe ntimushobora kuhamenya, inzira ndiko ndacamwo mwebwe ntimushobora kuyicamwo, ntayo mwoshobora. Ahindukirira abigishwa narababwira ati Abayuda narabibabwiye ko inzira ndiko ndacamwo batoyishobora, kandi namwe ndabahindukiriye nk'abana bato, mutazi
rwamfunururo mutazi iyo muja. Namwe iyi nzira nafashe natanguye ndiko ndacamwo ntimushobora kuyicamwo, ntabyo mwoshobora muri kino gihe. Yesu yababwira yuko ku rugero bariko rw'ubwana bwo kutamenya neza iby'inzira y'umusaraba, nta n'umwe yari afise ubushobozi bwo kubabazwa, gutotezwa, azira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ariko yari azi neza ko igihe kizogera aba bari abana bato ko bazokura, maze nabo iyo nzira bakayicamwo. Mana ishimwe. Kandi niko byagenze. 12 umwe yavuyemwo Yuda Iskariyota, 11 basigaye uretse uyu Yohana, abandi bose 10 nta n'umwe yapfuye yisaziye, bose barishwe bahogwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Igihe carageze iyi nzira nabo bayicamwo. Arababwira ngo imbere yuko muzoca muri iyo nzira namwe hari ikintu ngomba ndabasigarane. Atangura kubabwira ati ubwa mbere na mbere, ari rya jambo twahera ko muri Yohana igice ca mbere. Mana ishimwe. Isi tararemwa, abigishwa batararemwa, abantu batarabaho, Yesu yariho, yari mu bwiza butangaje mu ijuru, kandi arema byose bishigwaho kubw'amaboko yiwe. Imana ishimwe. Umuntu wa mbere ari we Adamu araremwa, twese tumukomokako. Hanyuma nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, icyaha gishika mu isi, twese kiradukurikirana kugeza kuri generasiyo zose uko zagiye zikurikirana mu isi. Uyu mwami w'abami, jambo w'Imana, Imana ishimwe, abiterwa n'urukundo rwo kubanza kudukunda. Amen. Umutwe w'ino video uravuga ngo dukunda Kristo kuko ari we yabanje kudukunda. Imana ishimwe. Dukunda Imana kuko ari yo yabanje kudukunda ubwa mbere. Nta kindi kidutera gukunda Kristo, nta kindi kidutera gukunda Imana, nuko ari yo yabanje kudukunda ubwa mbere. Yesu abwira abigishwa ati ngomba ndabasigarane ipfundo rya byose, urupfunguruzo rwa byose. Nabanje kubakunda, ndabagira abakunzi banje. Haleluya. Yesu yabanje kudukunda, atugira abakunzi biwe. Ni ngombwa natwe tuba abakunzi ba Kristo Yesu. Haleluya. Gute tuba abakunzi ba Kristo? Bene data bambanjirije badusangije amajambo meza atwereka ingene dukwiye kuba abakunzi ba Kristo. Nitwakora ibyo data yifuza, nitwakora ibiri mu bugombe bw'Imana, tubaye abakunzi ba Yesu. N'aya majambo ni Kristo Yesu yayavuze. Yongera kuri no jambo, aravuga ngo kugira ngo muba abakunzi banje, ikizokwerekana ko munkunda hagati yanyu, uko mugendana, uko mukorana umurimo w'Imana, uko mukorana ivugabutumwa, uko musengera hamwe, banza mukundane. Mana ishimwe. Giranira ubumwe hagati muri mwebwe, kundana hagati muri mwebwe, nimubabarane, itwararikane hagati muri mwebwe. Umwe wese amenye amaganya ya mugenzi we, umwe wese amenye uko mwene se abayeho, ikimugoye, kimubabaje, mbere n'ikimunejereje. Umwe wese yikorera imitwaro ya mwene se. Kundana, shigikirana, babarana, giriranira neza hagati ya mwebwe bana bato, hagati ya mwebwe abakozi b'Imana,
hagati ya mwebwe abasengera hamwe, baza mukundane, baza mufatana amaboko, ubumwe n'urukundo bibarange hagati muri mwebwe, maze ibyo nibyamara gukoreka hagati muri mwebwe, koko muzuba mubaye abakunzi baje. Kandi abantu nibabitegereza bazovuga ngo bajya abantu n'abigishwa bande ba jambo w'Imana, bari abantu n'abande n'aba Kristo Yesu, bari abantu bakunda nde? Bakunda Imana, bakunda Kristo, kuko barakundana hagati muri bo. Niri jambo nifuje ko turangiriza ko iki cyumweru kuri uno munsi. Ikidugira abakunzi ba Yesu, ikidutera gukunda Imana nuko yadukunze ubwa mbere, maze kugira ngo natwe tuyikunde ubwa mbere dukora ibyo Data ashaka, kandi hagati muri twebwe tugakundana. Ntituzoja kuririmba tuvuga ngo Yesu ndagukunda, Mana ndagukunda. Iyo dusenga ntibihagije gusa kuvuga ngo Mwami Yesu ndagukunda, oya. Yesu atubwira ngo baza mukundane hagati muri mwebwe. Nicyo ndakwifurije, nanje niko niyifurije. Mbega abana b'Imana baracakundana? Aho uherereye muracakundana? Aho usengera muracakundana? Nicyo kibazo. Bitaruko bene data, tugaruke ku rukundo rwa mbere. Yesu abahezagire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.